U prošlosti Bog i Isus Hristos naš govori kroz proroke. I kad mi smo imali proroke, mi smo znamo pravi Јеванђеље Исуса Христа. Ali sa vremenom ljudi su bili opaki, su bili zlo i su obacili Božje proroke. Ali kad ljudi su bili spremni opet, mi smo primili proroka na zemlji. I vidimo ovo uzorak u sve Bibliji i u prošlosti. Ali nakon smrti Isusa Hrista, njegovo Јеванđelje je bilo izgubljeno opet. I treba nam je da imamo obnova ovog Јevанđelja. I jednog mladić, on se zove Joseph Smith, on je imao pitanje o kojoj crkva je istinita. I on je tražio u Bibliji i on je želio da se molio. I on je išao u šumu i on je kleknao. I on se molio. I on je primio veliki odgovor. I od njegovo iskustvo on je rekao: ugledah tačno iznad svoje glave, snop se losti od sunca sjaj, koji se postepno spustaše dok ne siđe na mene. Kad svetlo opočinu na mene, ja ugledah dve osobe, čiji se sjaj i slava ne daju opisati, gdje stoje uz vazduhu iznad mene. Jedan od njih mi probogore, pozvaši me po imenu i reče, pokazujući na drugog: ovo je sin moj ljubljeni, slušaj ga. Kroz Josepha Smitha, Bog i Isus Hrist su obnovili istinita crkva na zemlji. I danas imamo Mormonova knjiga da je dokaz što možemo da znamo šta je istina. I kad se molimo, možemo da znamo istinu o svemu.